Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masua Mariulia Magelia Matarechtanchipa Ojankichkan Ojelecon Pregona Kainatche Kamuskanchiriki Revista Semanal Rimarininchi Niskan Programa Lanchikuan Kunan Tarigulachkanchik Punchao Noviembre Quilla Pajanega Chunca Punchauña Kai Semana Taja Chao Piquillaña 8:09 de la noche Oranchips Taitanchipas Otempes, Rima Kuikuilaykichik, Yapayaykichik, Tawakuchalegona, Panchalegona. Chanaja Kaina Taya Jalaresunchikai, Programa Lanchik Takunan Tutapi. Nota introductoria o editorial, Nishampa Okulegon, Palegona, Rima Resunchikai, León País Achacuicunan, Kachikanrica, o que accidentes, Nisham principalmente. Kaiwera Hocha, Taita. Kay Picachkanwa mecánico Juan Conga Ochoa Pairique Huañuculián Mancasca empresa Molina Nieteropi Imagínate que hay una película Rica Taita Juan Conga Ochoa Pairique mecánico llantero Chay siriki kay Molina o Gilegona Pelegona Ruedan Trabajo Tinko Ricaca Rueda cambian a Yankachkan Ali Chaycachis un chignis parike Hayachis Hakoricao Tawachunga Tawatayo Juan Conga Ochoa Kay Terra Puerto Municipal Libertados Uari Chay Mangariki Hayachis Hako Kay Molina Pa Ruedan Chay Trabajo Tinko Perderopi Manari que facilidad para tarico, sino rexis, porque siempre cae. Asunto para rexinaco, rexinaco y casero chaña cango, ricao. Chay si para Huasimpiña, que jaina puncha Huasimpiña Samacosca. En la tenska rexinacosca, amigo Charicayay con Taita Juan, pasamos y calpamos y cae pica chican rueda, cambia chay con apajo. O rato cambia chay gaboy con ispa, ricao. Tempaya que gana chacaramos a un cachuelito nispan que ahí mismo Samachka España rica tota Samachka España ahí mismo ceja y con el que pasan cae terra puerto man entonces ya prepara trabajo un tariquero oral jarica che carro tarique che gata hidráulica ningucho chai que Ojalá cambia de carga de empresa Molina Unión. En la tensión que chay gata, perdis carga falta mantenimiento. En la ten man pincho. Jojareros para justo cambian a cachcapting ricao. Chay gata tiaco y gosja. En apting se cae empresa ñite y corone que va a escuchar chay rato mae pe gata parrica ay mismo ricao jorjoson chiquenes patangalanco chay un gata taca la perdes tapas jeve payas paca ya jogarenco pero ñarik empresa llasa y ninguan ñite y corospan o año rachis chay pe kaita carga koya auxiliar koya pero manaña ya Aterja cuñacho salva y coita. Demasiado tarde. Carro de quiñiteros abajo de con palegona. Incluso Taita Juan Conga, apellido Conga, que vinchos llachta, paisano, pai riquisaje con guarmachaconata.
iskay warmachakunaraq sikachkanriki taksakunaraq warmichanta saqiku chaysiriki kay warmichanwan ña iskay chunka wataña kasqaku riku awqillaykuna palaykuna desde warmanmanta seguramente rikaw kay cachuelo nisqan o chay llamka pachakuypi kayqa pasarullan wawqillaykuna palaykuna porque siempre kayna cachueluchakunaqa trabajuchakunaqa riqsiptikiqa hina trabajuykipiqa siempre rikurimuchkan mecánico kanki, llantero kanki, ima kaptikipa riqa hasta ingenierokunatapas qaykuna ingeniero kay tarwachaykapuway waqta siempre caserochapiqa ima trabajuchapi chaynachi kay tayta Juan Conga riki chay caserochataña armadorqa kay empresariokunawan riqa llantero wakiq llanterokunaqa riki ña tutaq manan trabajankuñachu riqa aunque trabajaqmanpas apanayki riki wasinman o tallerninman cambiapusunayki imañatama llanta bajasqataqa entonces pay riki riqsisqa especialmente kay hatun carrokunawan porque llanterokunapas kan especializasqa algunos maquinaria pesada hatun carrokuna allicha wakañatami taxa carrokuna moto wakiq especialtakuna kana motolla allichaqpis riqa tukuy rikchaq motokuna riqa entonces chayna pasakurullasqa llaki wawqillaykuna pallaykuna hayna punchaw marrimari kay programallanchikpi chayna llataq panichallanchikpis hina hayna punchawtaq wañukullasqa payriki yachan kay waskaurapi wawqillaykuna pallaykuna kay comunidad waskaura kay Huamanga Altumpi chaysi kay panichanchik ripuchkasqa mama Fernandina Pretel tawa chunka tawa watayuq nillun pay payachapashu y payqa acostumbrado porque payqa yachan waskaurapi y sapa punchaw hina riki hispichkan bajamuchkan hispichkan kay waskaurapi cercallaraqta hasta cotirispakunapas riqa ya acostumbrado llaqtan mana primera vez sino hina purinan escalerakunapas hina purinan ñankunapas de warmamantaqa hachiya ñanllaviraqchik purirapas chaypi pistapas kararaqchu hatin kay panchanchik mama Fernandina riki ya tiempo riki kutinanpaq chaykaramun hati riki wasinman apurawllaman risqa hinatin chay gradakunapi imaya pasarurqapas tiyaykun mana wichinchu mana urmanchu porque hukpi niswanchikqa urmaruspachiki takakuruspa riki chay kirinin kasqanrayku chay wañuq mana simplemente chaypi pisiparun samachaykun chayllapi kidarusqa riki wawqillaykuna panichallaykuna chaymi nichkanku rika kay riqsiqninkuna rikuqninkuna porque chay ñannintaqa purichkanku runaqa achkallaña a pesar que kan ruta kanmi waskauraman qillanniqkunapaqa pero wakiqkunaqa rika apura purikun mejor ñanninta rika chay ruta suyapayqa rika entonces chaymi nichkanku kay riqsiqninkuna kay panchanchikqa chay insuficiencia respiratoria o sea samatyayta manara aterurañachu oterorqa soroche ninchik tukpi sorocherorqa rika y chayllapi istirakurusqa pampapi wawqillaykuna pallaykuna chaysi riki mamanman willanku mamitapas kawsakunraq chika payachaña chaysi mamanpi kallpamuspan riki waqakun mamanpa wawanpa ladunpi wawqillaykuna kay mamanpas chay waqakunku riki aya takiwanña wawqillaykuna pallaykuna kay wawanta riki rikuykusqa es mamakuna riki mana wawakuna wañunantaqa munankuchu más bien wawakunami que mamanchik taytanchikta pampakunchik rika manami mamakunaqa pero es kaynaya kay vida rika kaynaya kay vida wawqillaykuna pallaykuna acostumbrada warmi acostumbrada porque llaqtan coteres purikunan ñan chay gradaskunapas purikunan ñan pero chaqay chay insuficiencia respiratoria jovenllata ni payachapaschu 50, 60 chayna ñiqata eso sakarika ya payachañam niswanpas
tawa chunka tawa watayuqllarqa rikuq wawqillaykuna palaykuna chayñataq sikas kanriki warmankunapas ya jovenchakuna sipaskunaña wawqillaykuna pallaykuna sipaskunaña hatunkunaña warmakunapas vecinukunapas chaypi rikaw chaypi hawanku rikay pasakusqanta rikaw chaysi kay mismo pasachimunku rik chay autorakunata hayaptinku huqariykuspa kay morgueman rikaw kay aya wasiman hinash chay diligencia de ley nisqanta ruaykunku rikay seguramente hayna punchawllachu kunanraqcha velakuchkan paqarin imaraqcha pampakunqa porque hayna punchaw rikiriqa chay kutichimunku chay análisis domingopichu manapas atendinchusma porque chay análisis chay autopsia nisqanta ruranku chaymanta rikaw partida difunción hurqunanku seguramente kunan riki hurquykamuraku hayna punchawchi mana chaytaq manaña averiguaykurqanchikñachu y paqarin posiblemente pampakunqa rikaw paqarin pampakunapaqa kunanchiki velakuy rikaw bueno kayna llakipas pasakuchka hina ñannin purikuq hina llaqtanpi kayaq pasan mana sapaq ñanpichu ni primera vez primeras capes mana riqsiqchiki chayta ruwakurun nispakunapas nispanchik rikaw a ver más rimari kaypi bueno microchus fallamuchkan a ver vamos a hacer una correccioncita. Bueno, marri wawqillaykuna pallaykuna marri kay programa llanchikpi chayna llataq kay jovintapas chaqaya wawqillaykuna pallaykuna chinkarachimusqaku paymi riki Alex Valdés payta riki kay jueves taraq wawqillaykuna pallaykuna runakuna armayuqkama haperospanku chinkarachimusqaku chaypi tiene que secuestro rikaw qarim jueves taraq y chaymanta riki chinkaron bueno tenía chaymanta tarirunku purina ñampi purumpi wawqillaykuna pallaykuna ayanta ahí mismo riki wañurachirqaku wawqillaykuna pallaykuna según reporte policial wawqillaykuna pallaykuna suqta chunka kimsa chisinkuyta riki tarirusqaku rikaw kay centro poblado nuevo amanecer nisqanpi chaysi riki nin achka runakunam armayuqkama ruyaq camionetapi riki rikuruspanku seqaman nispa armanta qhawachiptinku jovenqa manchakuyllamantaña seqanman kasqa y chay ratumanta mana rikurqakuñachu ayallantaña tarirunku riku wawqillaykuna claro chay rikuqninkuna riki willarqaku ayllukunaman ayllukuna riki suyachkarqaku seguramente qayakaykamunqaku recompensapaq nispa rikaw y chaypitaqsi ay mismo partita pasakunmanku kasqa hinaptin riku wawqillaykuna pallaykuna policiakuna ruranman kasqa plan cerco nisqanta Policía Nacional y Comité de Autodefensa chay wichqarachikuspankuchu musyakururqakuña kay kunanqa pero asunchik nispa mejor seperusunña nispachu wañurachinmanku karqa chaypis kanmantaqchik porque kaypi nisqan cerco policial nisqanta rikaw kay comités de autodefensa paykunapiwan riki kay policiakuna ruraykullasqaku manaña escapananpaq rikaw chay secuestradorninkuna manaña escapananpaq y chaynapi rikaw kay maskaykullarqaku hinaschaqa tarirunku wañus qataña wawqillaykuna pallaykuna más o menos 6ta nisqanmiki chay secuestro karqa rikaw y mayorata tarirunku 10 de la noche
jueves chaymi kay viernes pagari kay willakuy lluqsirimurqa sábado chayraq rikaw kay noticiakuna chayamun rikaw qhipachata. Entonces chayna pasakurun wawqillaykuna pallaykuna. Kay Alex Valdés payriki kay Centro Poblado de Gloria Amargura al kay Llochego al lado periki yachanman kasqa ña autoridadkuna riki tajuchakuchkankuña imayna suwañukurqa hayka balawansi imaynas riki kanman kasqa chay riki chay secuestraqkunapas rastrullanpas kanman yupillanpas kanman nispa riki tajuichakuchkanku wawqichalyaykuna panichalyaykuna marre mari riki masari mari. Chayanta kay accidente de tránsito awqillaykuna pallaykuna accidente de tránsito pasakurun kunan punchaw aproximadamente 2 de la mañana vamos a llamar matota rikaw tota chawpi tota pasayllata rikaw kay empresa de transportes Rayo Dorado nisqan wawqillaykuna pallaykuna kay Espinar Belille wa Cusco lawpi ripukuykosqa chaypitaqsi wañukuykaron rikaw wañukuykaron kimsa y wakiqñataq riki kirisqa rikaw pero ni mana ni llumpay qaqapaschu wawqillaykuna velocidadwan rispachu ñanta pantaruspa derecharuspan puytikachakurqaña porque mana ni qaqapaschu wawqillaykuna mana simplemente pampallata kay fotokuna qawachkanchik pampallata rikaw pero carro paqway paqway kachkan seguramente cororakusqanpi waknakun riki wawqillaykuna pallaykuna frenochu vaciakururqa hinaptinchu icharurqa o imaya pasakurqapas chaypas chay materia de investigación nisqanku rikaw tajuichakunarami imaynamchi accidente karun puñuysanchu en vez de freno sarunanta aceleradorta saruykurqa bueno achkata riki rimariswanchik pero chay chofer yachan riki imaynanpi accidente pasakurun pero chaypaqta kachkan autolaykuna justamente kaykuna tajuichakunanpaq kimsa wañuyniyuq karun rikaw mana ni qaqatachu ripurun hina pampallapi riki chay carruchanta puytirachisqa kururakusqa carruchataraq ñanmantaqa uklawchaqkamaraq wawqillaykuna panillaykuna chayanta riki chaynallataq tren pasado Puno Arequipa riki chay tren Perú Rail nisqan wawqillaykuna pallaykuna qaqataripukuykusqa kay anexo Kisuarani wak joya nisqan lawpi chay riki pertenecen kay empresa Perú Rail nisqanman chay riki mineral tariki mineral suwakunaqa uchkachunpas porque chayqa mana ancha runayuq riki wawqillaykuna pallaykuna puro minerallata riki apamuchkan chay tren riki kay anexo Kisuarani distrito La Joya región Arequipa nisqanpi kay tren urma kaykamusqallapa mineral ninkunatapas talleros karqa pero mana llapa chanchu ichimusqa wakpi vagonkuna kachkanraq sayaq waklawpipas igual sayaq riki kay descarrilamiento nisqanta ruwarunman karqa llumpay llasaywan purin hinatinchik chay ñanpas manaña aguantarunñachu chay llapa mineral ninchik suwakusqan wawqillaykuna pallaykuna mineral ninchik suwakusqan llasaywan riki manaña aguantarunñachu hinaspa riki qaqata repomullarqa riki wawqillaykuna panchallaykuna kay nasachakuy pasakurun riki kay porquipa tren ninchu mana chusma hina chaychu kanpas chayata riki wawqillaykuna pallaykuna kay nota editorial los domingos riki wawqillaykuna pallaykuna tukupayman chawikullanchay riki mas accidentekunaq kachkan pero manaña riki llapantaña ñawinchaykusqanchik chayñata riki chaynallataq kunan yaykusunchik kay noticias internacional nisqanman llasqanchik hina el sábado domingo wawqillaykuna pallaykuna tukuyta rimanchik riki noticias internacionales uklawsuyukunamantapas willakuykuna chayamuchkan riki qallarunchik kay willakuyta riki wawqillaykuna pallaykuna kay Aeropuerto Internacional Muhammad Ali Louisville, Kentucky kay Estados Unidos wawqillaykuna pallaykuna chaysi riki wichiykuspan tuqyarusqa wawqichallaypanchalay wichiykun riki chay avión
hinaspan riki chay imamanya chay motor nin chayaron nichkanko riki chay motor ninqa chayaronman kasqa chay aeropuerto pe kasqa riki huko tallerkuna o grifokuna o chay narikaw kay petróleo o chay petróleo avión petróleo ninkuchu chayniyuq rikunaw chayman hayparon riki primero chay avión toqyaron chay motor ninsi riki chay corolakus altomanta wichimuspan chaymanpas chayarunatinsi yaqa horno hinaña kakusqa wawqillaykuna pallaykuna chay riki pasakun kay avión de carga mana cualquier mana avión de pasajeros en primer lugar entonces mana runakunaqa ancha wañunchu pasajerokunaqa claro piloto wañukurachika piloto copiloto ayudante kuna chaykunalla riki illarqa imaynas kay avión de carga kay runa apaq aviontas riki carga apanallanpaña tikrarunku laqlayaptin kay avionqa qunqayta runata apachkas wichaykunman más sasachakuy más llakiykanman mejor amaña runata apasunñachu a veces qarika runata apaspaqa a veces perderuspaqa sayakun alchanankamara ayashqanchina laqla qarik maquinariakunaqa siempre perdechkan cargawanñata hawqa purichakun riki wawqillaykunaqa cargawanqa hawqa purichakun riki tardiyaspapas mana chay rato lluqsispapas paqarinninkuna lluqsispapas igual mana pipas maypas reclamanñachu wawqillay cargallataña riki chay carga apapakuqa riki chayram hamuchkan tukuy pretextowan riki siempre riki mana timpuman chayruptinpas riki entonces chayna laqla aviontas ina riki tikranku kay carga apaqllamanña chay llapa asientotas hurqurunku hinaspa riki llapa carga apanallanpan chaynam kan riki kay camionkunapas achka camionkuna riki chay bus hinakunarqa carga apapakuq kay sunanchikunapipas wichin riki kay Vía Los Libertadores nisqanpiqa mana runayuq carga apaqlla sapatami chay camionkuna carga apanan especial pero buskunatapas asientonta hurqurqarinku naspaq cargallapiñam servichikunku riki chayna kan riki wawqillaykuna pallaykuna entonces chay llakiykarun hinaptinsi chay aeropuertotapas wichqarunkuraq chay aeropuertoman tiyanan karqa huk avionkunapas como chay horno hina riki pegarikurun chay motornin wichuruspan chay huknin almacén de combustible ninchu chayman chayaruspan chaypipas tuqyanraqsi hinaptinsi chay aeropuertotapas hasta chay nina o chayllapa combustible rupay tukunankamas chaymanta chay sumaqta hawarispa riki manaña peligro kanankamas hasta chay aeropuertopas wichqarayakusqa wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu sino yachasanchina aeropuerto cercankunapiq kachkan riki ima negociokunapas wasikunapas hasta carreterakunapas riki chaysi chay muyriqninpi 5 millas nin 5 millas chaynataraqsi wichqaykurusqakupas mana cercachayanmandachu no pichqa millaqa allin karuchamika porque chay combustiblecuna chay riki tuqyanmanpas saypaymanmanpas o chay nina riki chay combustible tallikusqan yakuyna puririspan chay iskamapas puririspan haypaymanmanpas chaynapi riki por seguridad 5 millas la redonda ningo chay muyriqninta wichqaykullanmanku kasqa chayna pasakuchka Estados Unidos pe hayninpakunapas ña Estados Unidos llumpay accidente hayninpakunapas ña nirqaykichik ña accidente pasakurun porque kay gobiernopa mana kanchu qullqin y mana qullqin kaptinmi riki hasta trabajadorkunapas manaña kachkanñachu principalmente kay controladores aéreos paykuna riki avionta controlachkanku allichallamanta kaynan pachaman waknan pachaman kaychata waknachata tiyanayki nispa yachachispanku riki entonces mana ni chaykunapas kanñachu avión niq chay pilotokunapas kikinkumantaña riki tiyachakuchkanku riki chay controladorkuna mana ancha kanchu chaynapi incluso achka accidentekuna pasakuchkan posiblemente chayna karqa pero kay avionmantaqa nichkanku falla principal como laqla avión ña karqa hinapi riki wichirikurun chaynapimi chay accidente pasakurqa nichkankutaq
Chayna tariko wawqillaykuna pallaykuna kay Estados Unidos pe. Bueno, primero kay Lula manta rimaykusunchao, tay Lula chaymantaña chay hukninmanta. Kay Lula ariki kachkan wawqillaykuna pallaykuna ayachqanchina presidente de Brasil rikao, pay merike nichkan Estados Unidos ta ama invademuycho Estados Unidos kay Venezuelata nispa. Porque kay Venezuela y Brasil rike linda pikachkanko. Sichom Venezuelata invaden a Estados Unidos na tenga waki runa kona aiji kongako posiblemente Brasil man wakanyata Colombia man rikao ay nating sachakoy man vecino llaqta konata pas choranga cha invasión capten gachay sirika el presidente brasileño Lula da Silva pairi kenen ama invademuycho manam kay sachakoy kona kananta munanikucho más bien sumaglata alichaykoychik parla despaykichik alichaykoychik nispa. Pero imaynampi estaban chay buquikuna buque estadounidenses nisqanmi que asoy corus jariko wawqillaykuna pallaykuna kay Venezuela lao manrikao chayna periki kay rimaykuna karqa vecinokunapas nichkan rikao como Colombia como Brasil aw vecinokunapas nichkan ama chay invasión kachuncho nispi uklaw llaqtakunapas rimarichkankutaq. Y Estados Unidos chaganinching ya soktawata chayapan iskachkan combustible en atengari que mahta chatari que imapsinaña yarja y kakuchkan wawqillaykuna pallaykuna Venezuela piñatas kimsa pacha kuatapa kakuchkan combustible chkan gomik inatin rikao Estados Unidos chay maquinariankuna arik funcionananpaq nisitakuchkan petróleo gasta mana chayllacho nisitakuchkanta riki Europa man rantikunapa pues porque como Europa rantinan prohibieron que nata Rusia manta rantejo y nateri que nengrika amaña para rante ya Rusia manta ñoga manta rante bachi pero Estados Unidos ranticha con más precio peracta pero mana rante y monagnintaña ta jawari chingrika aranceles sanciones chay wantari wakiqa chayta manchakuspanku amaya papaya ham chikin nisqampa nisqaykichik kanqa nisparaq ruigapakunku wawqillaykuna pani challaykuna rikao chaynallataq rimachkanchiktaq kay invadimanta riki kay semanata yaqa kaywanqa yaqa kimsa kutiña wawqilla hayninpa semanata yajalla invasión karorqa kay pasaq semanatapas yajalla karorqa y kay semanatapas yajachalla porque sapa semana chosmi kay Donald Trump amenazachkan pero kay semanataqa piñam ninqa mana Donald Trump nisqanñachu sino kaytaqa nin kay inteligencia rusa Rusia pues kachkan riki chay servicio de inteligencia militar paykunas nin Venezuela cuida chacoycuy kunan upajarinme atacación que nispa kayqa martes tarde lluqsimurqa kay willakoyqa. Entonces martes o miércoles a más tarde hasta jueves chaykaman peligrachkan que Venezuela ñam Donald Trump riki atacación aykipaq ña kachka porque chay Donald Trump rikao nintaq rikao atakankichu manachona hawachkanikuraqmi atakana katen atakasunchiki manachayqa hawachkanikuraqmi nispalla riki rimakachan mana ninchu ari atakanam kanja nispaq pero nintaq rikao chay tayta Madurotaqa hurquna punim nispa rikao entonces chayqa nichkan riki atakananchikmi hurqunapaq atakananchikmi aunque wañushqatapas kawsasqatapas igual wikatinanchikmi chay palaciomanta nispa rikao entonces ya kaywanqa ya 15 semanaña peligrachkan riki kay Venezuela kunan kay semanata imaynay karonqapas porque kaynachkaspa chum chay pawanakuykunqaku imaynaya chaqa nichkanña rikao hasta dronkunapas dron militar tanto venezolano tanto estadounidense pawakachachkansi rikao hasta buquipas buque venezolano de armada venezolano rikao chay aguas internacionales yaykurqa chaypi riki toparon armada estadounidense nisqanwan chayta switchqaykuran ya armada estadounidense ripuchakuychik Venezuela cercanpim kachkankichik nispa armada estadounidense ñataq nin manam aguas internacionales ñuqaykuq kachkaniku nispa chay harkanakurusqaku chay Estados Unidos riki mandaykamusqa helicópterotaña helicóptero chaynata un avión de guerra chayña salvarusqa kay buquita yaqallas
arik atacasqa kuriko yaqa chay guerra misquererosqa chay aguas internas nisqanpi chay sirikay armada venezolana chay helicóptero de guerra arik mana cualquier helicóptero churika chay tarikuchakorospan ya purichakoychik pero ama linda koman asuykamunkichikchu chaynachi qhawanarikuchkasun nispas chay armada venezolana ayqichakunman kasqa mana chayllachu incluso huk drontapas dron venezolano pero en realidad jariki mana venezolanochu sino aunque nichkan modernizadito musuq fábrica pero características rusas chay ukuchankuna chay llapa pisachankuna ruso igual pisachankunañataqmi iraní Irán riki manachon fabrican chay misilkunata naspa hasta Israel tapas pachakninpi chay misilkunata kachaykarin chaykuna rikaw chaywanpas ñas atipanakurunkuña Venezuelas kacharisqa chay dronninta chay investigamunanpaq hawamunanpaq fotokunata mandamunanpaq y chayñataq riki chaynallataq kay armada estadounidense riki misilkunata kachayku dronninta riki destruyeron pero chay aguas internacional chayna pasachkan chay insultanakuy kachkan chaynachkaspa chayna insultanakuchkaspa chay qunqayta kay semanata guerra hallakuykunqa nispa especialistakuna nichkan chayñataq kay servicio inteligencia rusa nisqanpas y wakiqkunapas rikuwawqillaykunapas yaykuna Kajay nichkan rikaw mana chayllachu sino Estados Unidos nichkan rikaw Madurotaq wañuchisuqñachusmi porque manam kayna kawsachkaq lluqsikuyta munachkanchu mayatañataq manchachinchik invadedorrayki Maduro ripuchakuy nispa allin buenas challapi nispa payñataq mana kasukunchu chaynam kay Estados Unidos rikuwawqillaykunapas yaykuna sichum kayna mana kikikimanta entregakuykunkichu hinaptinqa wañurachisaykim nispaña niykusunki igual Castellón pasakurqa rikuwawqillaykunapas yaykuna Castellotapas riki wañurachisaykiku mana renunciaptikiqa o mana kay papelta leeptikiqa nisqakum Castellotaqa mana kay papelta leeptikiqa wañurachisaykikum aylluykitas wañurachisaqkum nispa amenazasqaku rikaw y pero kay amenaza maymanta puni chayamun desde Estados Unidos Castellopaqa riki chay embajada estadounidense chaynintaqama chayamurqa rikaw chay siriki pay mejor lichaykusaña hinatañachiki juiciurawanwaku nispa lichaykurqa chay papelta y chaykunankama riki chay proceso kachkan wawqillaykunapas yaykuna Castillo entregakuykurqa mana Maduro hinachu riki Maduroñataqmi que mana caso kachachkanchu y Estados Unidos amenazashkaña manachu ripuchakunki Maduro wañurachishaykiku nispa rikaw chaqay hasta chofernintapas chay pilotontapas Estados Unidos rantiytami munasqaku pero mana riki chay pilotoqa traicionayta munasqachu y chaynataq hatun militarkunamanpas hawachinkutaq rikaw chay jefekunaman qullqita qusaykiku tanto millonta Madurota traicionaspaykichik entregawayku nispa pero mana nimayjinpas funcionachkanchu chay riki imaynatay kay Madurota wañuchiyta munachkanku mejor wañurachisunchikña nispa rikaw bombawanchu wañuchiyta munachkanku o imaynaya kanpas imaynaya mayjinya kachkanpas más fácil paykunapas ruraranpaq hina pero taytanchik munakuyninman hina manaraq ima ataquepas graveqa kachkanchu riki kay Venezuela ocupe rikaw porque maypacham qallaykunqa chay ataquekuna chay guerra nisqan hinaptinqa riki wañuykunapas kakunqa inocentekuna hayk'alla wañukullanqapas wawqillaykunapas llallaykuna chayñata riki chaynallataq Estados Unidospi wawqillaykunapas llallaykuna manaña riki kay venezolanokunata munachkankuñachu chaypi yachananta manaña hinaspa riki nichkan riki venezolanokuna ripuchakuychik nispa chaysi riki yaqa suqtapachak waranqa venezolano riki ripunanku kay Estados Unidosmanta suqtapachak waranqa venezolano kayta nisunchu wawqillaykunapas yaykuna vez kaynaya kay llaqtakuna kay principalmente kay Estados Unidos wawqillaykunapas yaykuna total traicionero Estados Unidos kay Venezuela tari cortarorqa chay ñanninkunata
amaña rantinanpaq amaña imatapas rantinanpaq ni rantipakunanpaq hina Españataqmi kiaw llaqtata sufrichirqa imanispariki llaqta sufrispan kikin llaqtariki kay gobiernopa contrampi hatarispan jorqochun nispariki chayta pinsarqaku pero mana chaypas funcionarunchu ¿no? Ataymi llaparuna yarqaymanta manaña imapas yaykuptin ni imapas lluqsiptin principalmente chay petrolionta mana rantikuyta atirqachu hinati paqwa aychata Venezuela wakchaykuykura rikaw chay PPKpa timpumpi y chay timpu qariki kikin Donald Trump mi wawqillaykuna pallaykuna kachkaniki gobierno atiriki imanirqakuta llapa venezolanokuna ya chay presidente kichikta yaka saqispaykichik ripukamuychik hinati kaqay kay incluso armarqaku chay famoso Grupo de Lima nisqanta chay Grupo de Lima penirqaku ya Perúpi chasquisaykiku Ecuadorpi chasquisaykiku Grupo de Lima chaypi miembrokunam chasquisaykiku venezolanokuna ripuchakamuychik chay invitarqakurqa chaypi politikunchikunapi chaqayri machqalli hampukuychik kaypi chasquisaykiku incluso seguruyki kanqa suelduyki kanqa bonuyki kanqa simplemente como refugiado kasqaykirayku nispakuna engañarqaku llapa venezolano que llapa venezolano que ripumurqaku tantolla y tanto riki Venezuelamanta mana ripumi munaqkuna porque wak Venezuelapiqa gobierno juntaq riki bonota rikaw imaynan kay Perúpi kan riki chay pensión 65 juntos chaynakuna riki wak Venezuelapipas kaq riki pero lliwpaq mana riki grupunchu sino lliwchapaq llaqtapaq noticia wakiq chayllaman acostumbrasqaña kanku rikaw chay venezolano riki rantin mikuyta aypun mikuyta chayta mikukuspanku ociosokunaña kakunku chaymi kay Peruman chaymaspapas chay ocioso kayninkuta riki hawachikurqaku wawqillaykuna pallaykuna chaynata invitaron a ver Estados Unidos pasakamuychik kaypis chasquisaykiku chay gobiernoyki malo mana vale chay gobierno nispari gobiernotapas tumpasparaq kikin Estados Unidos chaskirqa riki wakiq venezolanokunata y kunanñataq contrapiñataq prácticamente chay migrantekuna ruyruyna hatikachasqa hayta kachasqa wawqillaykuna pallaykuna porque kay Venezuela sasachakuyman churaqa manam kikin Venezuelachu cuenta hukuqpaqa anki politikukuna ninqa kay Venezuelapa contrampi kaqkuna o Maduropa o hatiqninpa contrampi kaqkuna imaninqataq culpa pues de izquierda, culpa pues comunismo, culpa pues gobierno de Maduro nispa tumpanqaku rikaw chayna tumpanqaku entonces pero mana chayllachu rikaw wawqillayku mana chayllachu sino pim chiqap huchayuqa kikin Estados Unidos kay políticas nisqanta ayka ruwasqanku orayku chay riki nisqanqa tukuchkaña suqta pachak waranqa venezolanokunapa kay Donald Trump mi qarqumuchkanqa Estados Unidos manta llapa runataqa pachakninpi waranqanpi wawqillaykuna panchallaykuna Más noticias internacionales que wawqillaykuna pallaykuna kachkan riki oranchikpas asllaña ya casi son 13 minutos falta chaynallaña kay avión rusutas riki avión rusupas aparamun achkataña riki kay Venezuelaman llapa especialistakunata principalmente militares rusos chayñata riki llapa chay dronkunata misilkunata chay bombas nucleares nisqankunata riki aparamyaq iskay kutitaña entonces chay avión kay avión riki avión carga chayna carga apapakuyllapi riki wawqillaykuna pallaykuna manañas Europaman yaykunñachu huk law challantañas waqta challantañas chayamuchkan kay Africamantañataq kay Venezuelaman chimpamuchkan chay avionkuna
nispaninko rikaw chayriki huk musuq ñan kay Rusiapaq. Pero ichaqa chayta riki yachan kay Estados Unidos naspansi kay Africapi chay llaqtakunapi wawqillaykuna pallaykuna sasachakuyta rikuyrachin porque Africapipas chayna chaqwa kakuchkan riki wawqillaykuna chaqwa llaqtakunapi kayna llaqtakuna riki atarispanku gobiernopa contrampi kayna grupos armados militares paramilitares chayna riki rakinakuspanku ukninraq ñuqam gobernayta munani nispan riki peleakuchkanku prácticamente como guerra civil ya. Pero hasta Estados Unidos chay chaqwaman haykurun imaynanpi porque Africapas kayna allin gobierno kun yaykuruspan riki kayna independizayta munan enaptin chaynapi riki wawqillaykuna pallaykuna paykuna chay llaqtata dueñanankupaq. Hina kay Europa, Francia, principalmente Estados Unidos, Inglaterra chaykunallas kay llaqtakunata tanqan. Tanto chay llaqtapi gobiernota, tanto chay grupos armados nisqantapas iskayninti naspariki huknintapas nin kay armata regalasayki kay apoyota humusayki luchay chay gobiernoykipa contrampi chay gobiernotapas ninnata. Señor gobierno, imaynama dejakunkiqa chay atakasunaykiqa chay grupos armados rikurusqa chayta ya binsin apoyatumunankiqa kay masta apoyamusayki nispa chayna wawqillaykuna porque chayna llaqtata rakinaspan beneficiakun porque chay nakunapaqa chay empresas extranjeras transnacionales nisqankunapaqa kachkan rikaw Africamantaqa imatan hurqunku oro, esmeralda, plata, aunque mana petrolotaq pero huk mineralkuna kachkan rikaw chayanta riki chay tablakunata o maderas ninchik chaykunata hurquchkanku riki pero puro contrabando riki wawqillaykuna principalmente oro, plata, esmeralda chayta hurqunku pero huk mineralkunapas kachkan ya. Y chayta chay empresakuna rikaw mediante testaferros mediante kayna nantakama paykunataqa mana ni hukninpas imananchu. Hawka paykunaq chay minakunapi llamkachakunku rikaw chay chaqwaqa kay gobiernopi rikaw llaqtakukunapi tupanakunaspaq pelearinkuraq rikaw porque sichum organizakurunqa huk llaqta unatenqa nikurunqa riki bueno Estados Unidos manañam kay mineral nikuta imaykutapas hurqunaykichikta munanikuñachu señor Francia manaña munanikuñachu ripuchakuychik munaptikichikqa negociasunchik más beneficios para el pueblo mientras kay chaynata riki nin rikaw mientras kayna peleanaspañataq mana mayqinmanpas paganchu rikaw ni gobiernomanpas gobiernotas nin chay peleupi kachkanki imaynatan pagasayki nispa hikuta kagay propinachayki chaywan ya armata ranti nistasqaykita ranti chaywan defendikuy nin huknintapas ninta kajaya llapa apoyo chaywan ya llapa armata rantispayki chay gobiernota derrocay nin o sea chayna wawqillayku chayna pasakuchkan rikaw llaqta rakinaypi imaynan kay Perupi llaqtata rakinawachkanchik mana ni chaytaqa ni cuentatapas hukunchikchu wawqillayku mana ni cuentatapas hukunchikchu pipa huchanpitaq kay saschakuy Perú suyunchikpi principalmente kay gobierno Estados Unidos paykunam huchayuq y chayñataq kay Fujimorismo chay Estados Unidos pa nisqanta kasukusqanrayku y chayqa riki manam kay América Latina o Sudamérica nisqallanpichu pasakuchkan sino pasakuchkan países africanos nisqanpipas África llaqtatam hawanku riki paqway wakcha llaqtata rikaw mana imayuqta entonces chaypi chay huk grupo rika chay rakinakuq chay paramilitar nisqan chay huk grupo paykuna rikaw kay Rusiaqa apamuchkan yanapakuy Rusiapas yanapantaqsa rikaw chay gobiernotas yanapan kay rusukuna apamuchkaswak armata nispa riki suyarusqaku balakunawan chay avión chanta balarapunku kay Rusiapata chay apoyo apakachaqta fotokuna videokunatapas tomaykunkuraq chaykunapas puririsqan redespi riki wawqillaykuna pallaykuna imaynatan chay destruyisqankuta entonces kaypi nisunchik tanto kay gobierno parte chaykuninpas igual luchanku kay atisapakunallapaq mana kikinkumanta
imapsaykapas ruranankupaqa yachachinchu. Todo dependiente, todo divisionismo chayllatawan kay yachay sapakuna apamun. Chaqa niskanchik imarayku porque chaypimi que fácil comunicación kan riki wawqillaykuna pancharaykuna. Más remari riki kay programallanchikpi, más remari riki kay noticias internacionales. Chaymanta rimarisonchik kay ari kay avionmanta rimarinchik porque chay avión ninko rika kay ina chay gana nisqanpi chay ejércitoman si yanapananpaq armata apamusqa ninkutaq pero wakiqkunañataq ninkutaq manan chayqa chay Venezuelaman apamuq chay llapa armamento apamusqantam chay tuqyarachinku nispataq chayna iskay rimay kachkan wawqillaykuna pallaykuna. Pero ñuqanchikqa yachanchik riki kaypiqa chayqa puchayuq riki Estados Unidos riki wawqillaykuna pallaykuna kayna llaqtakunata saschakuyman churasqanrayku. Chayñata riki chaynallataq kaqlla rika Estados Unidos huku chay lancha nisqa ninku rika taksalla chay bukichakuna chayta kaqllas destruyeron wawqillaykuna kaqllas bombardeaykun kay mar nisqanpi kay Venezuela chay chimpan chay marpi chaypi chay pasakuchkan rika wawqillaykuna pallaykuna haykataña chay lanchachakunata destruirullankupas rika kaypi riki kunan semanatapas kaqlla rika chay huk narco lancha nin rika pero mana ni testigupas kanchu ciertuchu karqa chay droga apaq imaynaya porque wakiq niskanku challwaqkunatam allá challwaqkuna mas ukuma yaykunku challwanankupaq chaytam kaytaqa ruachkanku nispataq niskanku kanmanchu challwaqkuna yachachkaspaqa wakupi wañurachiwaswanmi nispapas manapas charinmankuchu o imaynaya porque mana yachakunchu pero kay Estados Unidos riki mana justiciata ruwaspallan simplemente kay lancha narco lancha destruichik nispa destruichishkan riki wawqillaykuna pallaykuna incluso riki sutinchaykunkuraq chay terroristakunapas chaynanmi chay booking chayqa nisparaq rika anki chayna kaptin o mana chayna kakullachkaptinpas llullaqa llullayarika llullarika wawqillaykuna pallaykuna. Chayñataq alcalde de electo Nueva York mamallay mama ka alcaldepas mana juramentayta atinchu yaqa killachaykamuchkanña Estados Unidos wawqillaykuna pallaykuna mana kanchu qollqi tensi ña kachkan riki akllashqaña por ejemplo huk fiscal kachkan akllashqa huk nuevo alcalde en Nueva York pero mana oficinakuna funcionaptin mana chay fiscal pas o juez fiscal mana juramentayta atichkanchu nitaq kay alcalde pas mana atichkanchu juramentayta wawqillaykuna pallaykuna kay Nueva York pe que ganaron kay alcalde pay alcaldeqa musulmansi mana católicochu yachasqanchikqa Estados Unidos que mayor parte son pues del rama protestante evangélicos aslla católicos aschalla riki más son rama protestante rama protestante kunaman trimas baja hasta sutinchaykunapaq entonces chay rama protestante riki mayor parte paykuna kanku kay estadounidense chay chiki chay sutin riki kay ateisapapas riki taytarispas sutinpi riki paykuna kakunku potencia mundial riki wawqillaykuna pallaykuna imaynanpi mana qullqikanchikqa niranchikña nimpa pasaq programakunapi kay Congreso de Estados Unidos chay plazo tukururqa riki kay qullqi yapanankupaq chaypi parlaypi riki mana autorizanchu qullqita tiene que anki chaypi amenazanakuy kachkarqa riki y chay amenazakuna cumplichkan porque achkaq llaqtakuna riki mana qullqiyuqña kakullachkanku wawqillaykuna pallaykuna kay Estados Unidospi bueno chay partema rikusunchik kaqlla kutirimusunchik kay naman riki kay alcalde de Estados Unidos man riki kay alcalde de New York nisqanmancha chayman kutirimusunchik kajay nichkan riki como mana kanchu qullqi gobiernopi
hasta que Donald Trump chay oficina kunapas, oficina de Palacio Gobierno, secretarías, oficina kona, wicharayakuchkan wawqillaykuna, claro, wakiqkuna funcionachkan ya, pero yaqa gratis hina llamkapakullachkanku rikaw. Chaqaya hasta Alemaniapipas wawqillaykuna pallaykuna Alemaniaman risunchik natinsi chaypi que mana chay qullqi apachinanpaqpas kanchu. Alemaniapi soldadunkunaman mana estadounidensekunamanchu. Estadounidensekuna uklaw llaqtapi kaqkunaqa bueno, empresario imapipas llamkapakuqchik o turistapas kakunchik, ¿ya? Pero kay Alemaniapis ejército kachkan chay famoso bases militares nisqanpiya. Chay bases militares Alemaniapi kachkan chay Alemania riki mana qullqita qunchu, mientras huklaw llaqtakunapillata seguramente kay Perupipas gobierno riki mikuchichkan chay ejército estadounidenseman rikaw. Pero kay Alemaniapiqa manas mikuchinchu chay riki nin gobierno pone tayta Donald Trump ejércitopi kaqkuna rispaykichik ya chay comedorkunapi mikupakamuychik. Lamentablemente manam kanchu qullqi paganaykupaq, chay qullqiwan pagaptiyku mikupakunaykichikpaq nitaq apoyo mandamunaykupaqpas manam kanchu qullqi hinaspapas yachaqaykichina wichqarayakuchkan oficinakuna. Tenga imaynatama riki chay qullqi kaqtapas destinacionchik, porque qullqi kaqpas manaña kanñachu tukurunña rikaw. Entonces ni rantipakunankupaqpas chay gruponpiña rantipakusmanankupaq chay riki nin señores ejército Estados Unidos en Alemania rispaykichik ya comedor popular kuna kachkanmiki chaypi, chayman rispaykichik ya chaypiña mikupachakamullachik, limosnakamuychik. Hasta chaykama kay Estados Unidos yaykurun wawqillaykuna pallaykuna tataqa riki qullqipas mana pese maqtacham kakuq. Como gobierno pi mana kanchu qullqi llapa runa riki despedisqa kachkan, porque aunque sichum inata puestoyta cuidanarayku llamkapachakusninki manani pasajepapas kanchu mana paganchu riku wawqillaykuna, aunque llamkapakuptikipas mana pagasunkichu. Hinaspapas paykunaqa riki acostumbrado pagullapaq mana ñuqanchik hinachu rikaw. Hinatay colaboraykusunchik oficinaymanchik hukuruna yaykurun hinataya riki oficina cuidajina riki manachik completotachu llamkasaq, bueno cuidajina kachkasaq nispa a veces ninchik kay Perupiqa rikaw. Pero acá Estados Unidos perunakunaqa riki hasta en Europapipas oranlla ganaqmiki. Ni uk punchawtapas paykunaq perdiykunmanchu wawqillaykuna pallaykuna kikin estadounidensekunaq. Claro, chay inmigrantes chaykuna nishuq, pero inmigrantekunataqa yachasqanchikna kay Donald Trump hatikachamuchkanmiki. Tinsi chaqaya más de 53,000 despidos karon kay gobierno estadounidensepi kunan kay octubre killapi wawqillaykuna. Octubre killamanta rimachkanchik, porque octubre killapimi justamente kay nakuna rikaw kay gobierno estadounidense por falta de presupuesto wichqaykusqa karqa rikaw, wichqaykusqa karqa. Entonces kunanqa ñariki noviembre killapiña kachkanchik natinishkanku wakiq faltaqkuna seguramente chayna hinatay llamkapachakusaq nispa niqkuna despedisqa kanqaku, porque prácticamente sichum kaqlla presupuestuta qunqa gobiernoman hinaptinqa mana yachakunchu paykunachu kutiykunqa, hukkunachu kutiykunqa imaynaya kanpas, pero chay riki wawqillaykuna octubre killapi haykaruna más de 53,000 despidos karon riki wawqilla a nivel de Estados Unidos. Bueno, embajadakunapas imaynatay kawsachkan, seguramente mayor parte embajadakuna riki kawsachkan gobierno kunapa como kay Perupi rikaw, gobierno peruano seguramente yanapachkan rikaw, yanapachkan, porque wakiq chayna kay Perupi hina chayna gobierno kunaqa riki yanapanmi, porque Alemaniapi mana yanapayta munanchu. Huklawkunapi imaynaya kachkan rikaw, imaynaya kachkan. Posiblemente chay llaqtakunawan de gobierno Estados Unidos parlaykun rikaw mikuchipuaya pa runaykunata embajadorniykunata chaynata chay napi chay chayñataq riki chay tropakuna kachkan llaqtaykichikpi bases militares estadounidenses anchaykunapi kaqtay mikuchipuaychik nispa Estados Unidos obligaykuptinqa seguramente llaqtakuna mikuchichkan riki como kay Perupi hina rikaw, aunque mana gobierno niwanchikchu, porque
de que ama pingaypi quedananpaq ama pipas maypas ninanpaq a ver Julgin cancha Estados Unidos yanapananpaq nis ama ninankupaq pakanlla chaytaq yanapanakuchkanku riki wawqillaykuna pallaykuna o sea chayna kachka manas ni kay empleadokuna riki huk chayllaman acostumbrado nisunchik chayllam kayllaman acostumbrado hinaptinsi mana huk trabajokuna kanchu. Y además, como Wagpek Wichrakuchkan riki llapa tienda, tukuyrichak hasta fábrica kunapas, kay Donald Trump chay aranceles nisqanta kachaykuptik riki llapa negocio kun Wichrakuchkan natin ni huk trabajo kunapas kanchu. Tin wakiq chay trabajo chaman costumbrasqalli natin semana ni mikunankupaqpas kanchu. Chaqay qaynim nirqaykichikña y kunan yapachaykusunchik kaqay hasta militar kunapa familiankunapas warmin churin paykunapapas manas kanñachu mikuy. Manas kanchu miku. Chay fichakunallaqa kasqa riki chay apuyukunatapas wichqaykarachin siriki wawqillaykuna pallaykuna. Chayna pasakuchka. Kay Estados Unidos periki kay huk killallapi 4.4% de desempleo chaynatas miraron wawqillaykuna pallaykuna. Chay nisunchik rikaw sapa pachakmantas tawa pichqa riki allin trabajuchapi kachkaq kunanja manaña trabajoyoq total desempleado kachkanku. Kaymanta rimarispa pakasqa willakuy lluqsiramun wawqillaykuna pallaykuna. Yachasqanchina chaqayanki kaqlla yuyay mana risunchik. Kay Estados Unidos riki chay Congreso mana aprobanchu autorizanchu qullqita chaywan llamkanankupaq chaymi chay riki oficialmente rimay. Pero kachkan huk extra oficial. Yachasqanchik hinata kay Donald Trump kachkan tumpasqa rikaw sipas chakunata mana sipas cualquier sipas sino warmachakunata rikaw chay caso Epstein ninku rikaw chaypi rikaw warmachakunallata rik aklakusqaku puñunankupaq qaritapas warmitas principalmente warmichakunata chay famoso Epstein chay kachkan lista Epstein rikaw. Y chaypis involucrasqa kachkan mana kay tayta Donald Trump llachu sino incluso senadores, diputados, actual gobierno pi kaqkunapas involucrasqas kachkanku chaymi chay extraoficial. Como paykunapas involucrasqa kachkanku anchayrayku suwawqillaykuna pallaykuna kay presupuestotaqa cortaykachinku imaynanpi. Ñas muchos fiscal juez nombrasqaña kachkan como kay alcalde de New York nombrasqaña kachkan. Pero chay nombrasqas riki nin kamas nombraykuaptinmi mismo riki firmaykurusaq chay lista Epstein nisqan rikurichisqa kaptin chay listapi kaqkuna enjuiciasqa kanankupaq nispa chaysi chay listapi kachkanchaqay nisqanchik presidente de Estados Unidos tayta Donald Trump incluso warminpas chay Melania Trump chaymanta jorjosqas riki chaypis riqsisqa hinaspan chaymanta casararqa rikaw. Chaypi involucrasqa kachkan políticos, empresarios, millonarios, incluso kachkanku kay senadores, diputados chaykuna involucrasqa kachkanku. Chaysik chay juez nirqa chay listatan publicaykursunchik nispa, pero ñas killachaykamuchkanña chay juez mana juramentayta atichkanchu porque oficinankuna wichqarayasqanrayku. Mana pipas juramentachiqnin kanchu oficinakuna wichqarayaptin y pay mana ni llamkayta atichkanchu rikaw nombramiento kachkan pero mana juramentasqa hinaptinsi kay a propósito nichkanku chaymi chay extraoficial a propósito ama chay fiscal juramentananpaq ama chay autoridad juramentaykuspan chay listata rikurichimunapaq mejor ama presupuesto toqosunchik oficina wichqaraykuptinqa mana juramentanqachu mana juramentatinqa mana llamkanqachu por lo tanto hinalla quedakusunchik nispa pero cualquier momento juramentachinanku riku wawqillaykuna pallaykuna y cualquier momento kay qullqita hunan riki gobiernoman kay congreso wawqillaykuna pallaykuna ñachiki killa pasaron incluso nichkan kay noviembre killapiqa o kay hasta 8 de diciembre chaykama ñam presupuestota imaynatapas habilitanankuña porque mana chayqa
Estados Unidos chica hasta más sasachakoyman yaykoron que no tenga chaypi juramentaron ja en aspaja igualito aujilekon payekona anki paykona rikunan sayachichkanko sayachichkanko riki par de mesecitos bueno chaypi imata lograroita monachkanku chay tiempo perikao sayarachisunchik chay juramentación ama chay acusación kananpaq nisparikao pero mana ya wiñaypaqa unay tiempoqa atinqakuchu sayachiyta ñuqa chaynata opinani riku awqillaykuna pallaykuna porque mana chayqa riki gobierno de Estados Unidos sin administración hasta riki kunan sasachakuypi kachkan más sasachakuymi yaykurunqa porque hasta dólar bajaramuñami que está 3.37 a ver 3.80 man deja 4 maña chay kuchkarqa hasta huk fecha ya 4 tapas pasa hinañam kachkarqa dólar jariki 3.7 miki 7.8 chaynamik porerqa dólar pero konanja 3.3 man wawqillaykuna 3.37 34, 37, 34, 36 chay miniskanku más tarajme bajanga dólar entonces total gobierno kona no sé autoridad kona no sé imach ukunman yaykoron kay Perú kay autoridad chikutaps igual ya no les interesa lo que les interesa es su propio bienestar ni son mistispanchi kikin kope pinsayllañam paykunataqa interesan no les interesa que Keiko panisjan pina pues waranganten pas jaika waranga pas pero kodikakochon único ñoqallanchik allen carronchik nisparigao caja que Estados Unidos por culpa del gobierno por culpa del Trump ama chay lista Epstein rikurimunanpaq chay huknin cuento anrikao chay gobierno to wichhaykun kuchaqaya 153,000 despidos caro porque mana ima oficina funcionan chaganiscan hasta Palacio Gobierno wichaqaraya kuchkan en Estados Unidos palegon hasta Donald Trump secretaria con pero Donald Trump jamana que concho sueldo y manta nispa empleado y man nispa hasta Warman hasta Masankuna yana pachkampas que gobierno ya jamás van parlana pues Masantamik manda igor jarikao jamás van Israel tatupanay kachispa chay parlanan entonces igualito que alcalde de New York es por primera vez alcalde musulmán, ese es de la religión musulmán, pa imaninta juramenta y cosa hinaspaja ñoja chay nata ñoja chay Netanyahuta cárcel kachisaj que Estados Unidos manga que New York manga manañam yay comunan ñacho porque siempre chay New York chay aeropuerto ma yay concorica chay manta may estado man rincorica Estados Unidos entonces jamo y ya jamo chonga ño juramenta y cosa tenga chay Netanyahu tam preso charos nisp imapaq me chay musulmán más iconata chay jamás conata chay franja de Gaza kaqkunata bombardeas pan wañuchichkan nispa chay amenaza ikon ahí está, alcalde de New York, Soharam Madani, Pai Waujilaykuna Palaykuna, públicamente ya reconoces kachkan, públicamente como ganador, pero manara juramentachkan racho. Incluso ahorita Shimbautapas, ni koron, alguien warmem kai Shimbauja, nispa Waujilaykuna Palaykuna. Kay Shimbao warmi taina munanchik Shimbao chay alin warmi alin tallam kachkan Mexicopi mana kay gobierno chinacho anki chayna kachkatempas kay gobierno kay Claudia Shimbao tajarika persona no grata ni económica kay congreso que incluso publicación unos chaporichkan congreso con aprobación 2% ni coron Shimbao kachkan llaqtanpiq aprobación de más de 70%. Más 70%. Cajay hasta alcalde electo de New York de Estados Unidos ni coron alguien warmin paega, alguien líder, alguien llamkaj, llaqtan kuyak chayna warmita monanchika chayna
políticapej kananchik ñuqapas chaynata icha rurarullayman atirullayman nispa pay nichkan ña wawqillaykuna panchallaykuna bueno tukupachananchikpaq ripuchakunanchikpaq ña urari ganaruanchik ña kaqaya kaqllarik kay Israel atakaykun vecino llaqtakunata chayna munarispa kay Israelwanqa peleakunku vecino llaqtakuna wawqillaykuna paykun misilta kacharinakunku ayta bombardeo del sur del Líbano chay Líbano orantari chaypim chay terrorista Hezbollahkuna kachkan chay nasutiukuna terroristakuna rikaw chay napan franja de Gazatan chay Hamaskuna rikaw y kay napiñataqsi kay Líbano piñataqsi Hezbollahkuna chay nasutik rikaw chay Hezbollahkuna riki kachkan chay Hezbollahkunata wañuchisunchik chayqa chiqnisqanchik chay terroristakunaman nispansi bombardeaykun wawqillaykuna palaykuna chayna munarispa franja de Gazatapas bombardeaykun vecinokunawan chayna Israelqa insultanakuyllapi wawqillaykuna haykapi susikanqapas chay suwakiq costumbrasqaña kankuyna miki chayna hasta tiempo bíblico desde Abrahammanta desde Moisés wan kay kay Canaán man yaykuspa llaqtayasqankumanta chay peleolla riki toda la vida peleo bueno chayna riki chayna wawqillaykuna peleaykuna bien una reflexión kay última parte riki iñiqkunapaq rikaw bien wawqillaykuna peleaykuna kay kamalla karqa kay programallanchik kunanqa ya tukupayninmanña chayaykullanchik ripukullani Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa